amogelesega mo Botswana Thinking Law, ko ke le tsisang gaufi le molao. Tsatsi eno mo kgatisong ya rona re a go bua ka tsa boswa. Pele ga re tsena mo kganneng ya rona, ke batla go ntsha kitsiso. Mo ke go amogana molaetsa hela. Ha e le gore o na le kgang, itebaganye le babueledi. Thapa mmueledi o e leng gore o ka itebaganya le kgang ya gago. Ha re tsena mo setlhogong sa rona sa tsatsi eno, re bua ka kgang tsa boswa. Re a go bua ka ha batho ba na le mo go teng di-pension le di-policy, ha batho ba dirile mokwalo o go teng wili, le gore motho ha a tlhokagala dilo di tsamaisiwa yang gore baja boswa ba tebahelele ba bone se se tshwanetseng go ya go bone. Ha re bua ka di-pension le di-policy, go na le mokwalo mongwe o go teng beneficiary form. Mo teng ga mokwalo motho o tla ba bua gore nna mo pensioneng ya me kana mo policing ya me, ke batla gore ha nka tlhokagala batho ba e nne bone ba e leng gore ba hiwa dilo mo teng. Mme dikompone tse e leng gore di-pension le di-policy tse di ko go bone ba na le teta ka ga molaong ya go hatola batho ba e leng gore ba kwadilwe ba. Ke ha sekai, ha motho a dira policy, nako a e dirang a ba na le ngwana le mongwe hela, mo gongwe o kgona go lebala. Ha ya go tlhokagala, a ba a tlhokagala a na le bana ba le bararo. Mo go rang gore ha go ka lebelelwa mokwalo o a o dirileng, ngwana a le mongwe hela ke eno e leng gore wa go hiwa madi. Mme batho ba komponi e ba kgona gore ba nne ha batshe ebe ba bona gore mme gore go jiwe ka ha go tshwanetseng ka teng, re ta kgaoganya madia ha gare ga bana ba ka boraro. Ha ke buile jalo, ke kopa gore le gakologelo gore le nne le hetola di-policy le di-pension tsa lona gore le kgone go supa ka ha dilo tsa lona di ntseng ka teng gompieno. Ha re tsena mo mokwalong o o bitswang wili, wili e tshwanetse gore e diriwe ka ga molaong o go teng Wills Act. Ha e le gore wili ga e diriwe ka ga molaong o, e kgona go sekegelwa ka ga thoko. Ka tsweetswe ke kopa gore o thape mmueledi gore a kgone go e direla gore e bo e nna ka ga molaong. E seng jalo, dilo tse o batlang gore di diragale di ka seke tsa kgona go diragala. Wili e botlhokwa ka gore mo teng motho o kgona go bua gore ke bomang ba ba tshwanetseng go nna ba ja boswa. Mme e botlhokwa mo bathong ba e leng gore ga ba na go ja boswa ha e le gore ga go a kwadiwa. Sekai ke bua ka banna ba e leng gore ba na le bana ba ba tsholetsweng ko ntle ga lenyalo. Bana ba teng ka ga molaong ba na le tshwanelo ya go tlhokomelwa hela. Mme ha e le gore monna o batla gore ngwana a je boswa, o tshwanetse gore a bo a kwala mokwalo o bitswang wili. Ha godimo ga mong, ha e le gore motho o na le yo mongwe o neng a tshela le ene lebaka, ka ga molaong motho o le ene ga a na teta e thamaletseng ya go ja boswa. Ka home o kgona go kwala mo gone mokwalo o go teng wili go supa gore o batla gore motho o le ene e nne moja boswa. Gape le ga batho ba na le teta ya gore ba je boswa ka tsela e e thamaletseng, go na le ditsela dingwe tse e leng gore botshelo bo ka nna bokete. Ke ha sekai sa batho ba ba nyalane ka tlhakanelo dithuto kana e se ka tlhakanelo dithuto, mme e le gore molao wa re ba tshwanetse go kgaogana dilo tse tsa boswa le bana. Ke kopa le lebelele kgatiso ya me e ke buang ka manyalo, mo teng ke bua ka kgaogano ya boswa.
ha le ka lebella kgatiso ya teng le ka nna le boitseanape go bona gore ha ke bua ka kgaogano ye ya boswa ke a bo ke raya go lebilwe jang. Bana ha e le gore ne ba le babedi, motho wa banyalani o setseng o mongwe hela, mme motho o tlhokagetseng o ne a na le ntlo e le nngwe hela, bana ba ka kopa motsadi wa bone ba moraa ba re neele madi gore re go neele sephato sa rona mo ntlong ye. Ha e le gore motsadi ga ana madi, bogolo jang ha a le mogolwane, bana ba kgona go mo pateletsa go rekisa ntlo ye, mme ebile ha e le gore ntlo ke yone hela e setseng ga bana sepe se sengwe gape, go raya gore motho o wa banyalani o setseng o tla a sena kwa a ka nnang teng. Molao wa leta gore bana ba dire yana ka gore ba tshwanetse gore ba hiwe bontlha bongwe jwa boswa jwa bone. Mme le gone ke nnete gore go ka diragala e le motsadi o dirang bana jalo, bogolo yang bana ba bannyane ba dingwaga tse di ka tshwarang bo bobedi kana boraro. Motsadi o setseng ha go sena wili go supa gore ka ha molaong o tshwanetse go kgaogana boswa le bana ba, mme ka gore bana ba bannyane motsadi yo o kgona gore a ba a sa kgaogane boswa le bone, bogolo jang ha ka nyala motho o mongwe a ba mo nyala ka tlhakanelo dithoto, kana go raya gore jaanong boswa jo bo tabe bo ya ko nyalong ele ya bobedi ya tlhakanelo dithoto. Bana ba bannyane ba ha ba gola ebe ba ithela go sena le ha e le sepe, kana ba tshwanetse go lwantsha lenyalo le le ntšha yaanong gore ba bone boswa jwa bone. Wili e botlhokwa gape mo goreng go tsamaisa ka ha boswa bo tshwanetseng gore bo kgaoganngwe ka teng go a thogogadiwa. Le ta tlhaloganya ha ke bua mo go tseneletseng ka go tsamaisa dilo tsa boswa. Re bua ka yona kgang ya go tsamaisa dikgang tsa boswa. Ha e le gore motho o tlhokagetse a tlogela one mokwalo wa wili, ka ha boswa jwa gago bo tshwanetseng go tsamaisiwa ka teng, go harologane. Go harologana ga teng ke gore ga go kgathalesege gore a motho yo ke motho semorahi kana jang. Se a se kwadileng mo teng ga wili ya gago se tshwanetse go diragatswa, mme go tshwanetse go tlhalogangwa gore mo wiling motho o kgona gore a ba bua ka dilo tse e leng gore ke tsa gagwe, ga a kgone go bua ka dilo tsa motho o sele. Sekai, batho ba ba nyalaneng ba nyalana ka tlhakanelo dithoto, mo go rayang gore motho o tlhokagetseng o na le sephato ka bogare le motho o setseng wa banyalani o na le sephato se sengwe. Mo go rayang gore motho ha a dira one mokwalo o go teng wili a nyalane ka tlhakanelo dithoto, o kgona go bua ka sephato sa gagwe hela. Ko nteng ha e le gore ba dirile wili ba le babedi e le banyalani mo go teng joint will. Ha go lebilwe yone joint will ya teng, ha banyalani ba dumalane gore wa ntlha wa bone o tlhokagalang o salang o tsaya sengwe le sengwe, mme wa bogelo go tlhokagala dilo di ya ko baneng, go raya gore o setseng ha o mongwe a sena go tlhokagala ga a kgone go hetola wili ye. Mme ha e le gore mo teng ga joint will ya teng ba ne ba bua hela ka dilo tsa bone di le pedi nte re re dintlo, yo setseng yo ha e le gore o tswelela a nna le dilo tse dingwe, o kgona gore a ba dira wili ya gagwe e le nosi a bua ka dilo tse dingwe tsele, mme ga a ka ke a bua ka mantlo a mabedi a mo joint will ka gore one a tshwanetse go ya ko baneng ga a tlhokagala. Se sengwe gape go tshwanetse go lebelelwa gore a ngwana o monnyane o ko tlase ga dingwaga tsa
le boroba bobedi o neetswe sengwe ha a sa neelwa sepe molao wa re ngwana mongwe le mongwe o tshwanetse go tlhokomelwa ke motsadi wa gagwe gore a motsadi wa gagwe ke motsadi o e leng gore o mo tsholetse mo teng kana kwa ntle ga lenyalo kana motsadi wa gagwe ke monna kana mosadi tse di botlhokwa mo go lebeleleng ha e le gore go takotse mo kganyeng tsa go tsamaisa boswa ka gore o tshwanetse gore o bo itse gore ke mang o yang go ja boswa mo willing le gore a willi ya teng ke e e dirilweng ka ga molaong ha motho a tlhokagala kganye ya bolelwa e bolelelwa go teng master's office go tshwanetse go buiwa ka mokwalo go na le difomo tse di tatsiwang mme ebile di tshwanetse go patiwa ke mekwalo e mengwe ya mekwalo ye ke yone will mo teng ga will o tabo o ithela gote go tlhophilwe motho o e leng gore ke ene o tabeng a tsamaisa sengwe le sengwe motho o bitswa executor ba master's office ba tebe ba ntsha mokwalo o go teng letters of administration ba o neela motho o go teng executor motho o tebe a dirisa mokwalo yo go phutha dilo tsa motho yo o tlhokagetseng ha ntse a phutha yalo o tshwanetse gore a ba a dira mokwalo o go teng updated inventory mokwalo o ke o e leng gore o supa dilo tsotlhe tse e leng gore motho o tlhokagetseng o ne a na le tsone mme updated inventory le yone e tabe e tsenya batho ba e leng gore ba ne ba kolotiwa ke motho o tlhokagetseng kana ba mo kolota e tabe le yone e isiwa gone ko master's office motho yo go teng executor o tabe a ntsha mokwalo mo dipampiring a bua gore batho ba e leng gore ba kolota kana ne ba kolotiwa ke motho o tlhokagetseng ba iponagatse mme ha batho ba iponagatse kana ba sa iponagatse o tabe a dira mo go teng first and final liquidation and distribution account mo teng o tabe a bua gore ke bomang ba ba kolotiwang ke bomang ba ba kolotang dilo tsotlhe tse e leng gore motho o tlhokagetseng nana le tsone ke dife mme ebile a ba bua gore ba ja boswa ke bomang le gore ba tsaya eng ka ga mokwalong wa will pele ga motho a isa mokwalo o ko masters ha e le gore go na le batho ba neng ba kolotiwa o tshwanetse gore a ba a kwala mokwalo a o kwalela ene mastera mo mokwalong o tebe a kopa tshwanelo ya gore a rekise dilo dingwe gone mo dilong tse e leng gore ke tsa motho o tlhokagetseng gore a kgone go duela batho ba neng ba kolotiwa mastera o kgone gore a ba a lebelela kgannye ha e le gore wa dumalana a ba ntsha thebolo eo mo go rang gore dituelo tse di tabe di hokotsa mo go tabeng go jewa ke batho ba ba tshwantseng go ja boswa ha ke ha sekae ha e le gore motho o na le koloi ya teng e le 50,000 a kolota batho 10,000 go rela gore koloi e tabe e rekisiwa go duela 10,000 teo segolobogolo ha estate e sena madi mo teng mo go rang gore ba ja boswa yaanong ba tebe ba sa tseye koloi yaka go kwadilwe mo willing ba tebe ba tsaya madi ha e le gore go kwadilwe gore motho o jang boswa mongwe hela ke ene o tabeng a tsaya madi a le nosi mme mo go tshwanetse go supiwa gone mo mokwalong o go teng first and final liquidation and distribution account e tabe e isiwa ko mastera gore a e tlhatlhobe mme ha e sena go e tlhatlhoba motho ene o bitswang go te executora yo o tebe a kopa teta ya gore
a tsenye mo dipampiring gore batho ba te ba e lebelele ba bone gore a ba dumalana le yone kana nnyaa. Ha e le gore batho ba dumalana le yone ya tswelela, motho o kopa gore e diragadiwe. Ha e le gore go na le batho ba ba sa dumalaneng le yone, ba tshwanetse go bontsha pele ga malatsi a ka nna 30 gore ga ba dumalane, ebe ba aga mabaka a gore ke eng ba sa dumalane. Mastera o tla ba a lebelela kgang e, a bantsha tshwetso nngwe e leng gore e ka ntshiwa go supa gore ke motho a sa dumalane, ke ha a ka bua gore nnyaa mme ga ke lebile kgaogano e ya boswa e ga e ka ga willing e neng e kwadilwe. Ha mastera a sena go ntsha tshwetso, a dumalana le motho o ngongoregang go rela gore distribution account ya baakangwa kana ya hetola. Ha e le gore ga a dumalane, boswa bo kgaogano yaka bo kwadilwe. Motho yo o bitswang executor o tla ba a kwalela mastera a kopa teta ya gore yaanong a kgaoganye boswa ka batho ba e leng gore gate ba ja boswa mo willing. Ha a hetsa go kgaoganya boswa, o tshwanetse gore yaanong a ba a neela mastera sesupo sa gore o kgaogantse boswa jaaka bo kwadilwe mo first and final liquidation and distribution account. A bo a kopa gore jaanong ka gore o heditse kgang ya gagwe e le executor, o kopa go gololwa. Ha mastera a itumelela se se dirilweng le gore se dirilwe sentle, o tabe a golola motho o, mme motho o tshwanetse gore a ba a busa tsone dipampiri tse go teng letters of administration. Ha e le gore motho o tlhokagala a sena will, mme ebile e le motho o e leng gore molao wa Setswana ga o mo dilong tsa gagwe, kgang e ke ntseng ke bua ka yone ya dirisiwa. Mme go na le dilo tse pedi tse e leng gore di a harologana. Ya ntlha ke gore ka gore ga gona will, ga gona motho o thopilweng gore e nne executor, mo go rang gore mastera o ya go bitsa pitso, a beela kgatiso mo pampiring ya setšhaba, gantsi ke yone e dirisiwa Daily News. A bua gore batho ba a bitswa ba te bokopanong gore ba thophe ene motho o tabeng a tsamaisa kganye ya bojaboswa. Ko one pitsong yone ye, batho kana motho o taba a thophiwa gore e nne ene a tsamaisang. Se sengwe se se harologanyeng sa bobedi ke yaanong ha go tla mo kgaoganong ya boswa. Kgaogano ya boswa mo bathong ba e leng gore molao wa Setswana ga o ba ame, e lebelelwa mo goreng ha e le gore batho ba ke Batswana ebile ba lebega e le gore Botswana ke yone legae la bone, go tabe go kgaoganngwa ka ga ke buileng ka teng mo kgatisong ya me ke bua ka lenyalo. Ha e le gore batho ba ga se Batswana ebile ga ba lebe Botswana e le legae la bone, mo ka sekgwa go teng domicile, go rela gore kgaogano ya boswa e tabe e diriwa ka ga molaong wa motho o o tlhokagetseng. Molao o e le molao wa kwa a reng o tswa teng kana kwa a reng boagedi jwa gagwe jwa nnete bo ko teng. Ha e le gore batho ke ba e leng gore molao wa Setswana ko one o dirisiwang mo kgaoganong ya bone ya boswa, batho ba lesika ba tshwanetse go kopana ba thophe mo tsamaisa kgang ya boswa. Ha go ta mo molaong wa Setswana ga a bitswe executor, o bitswa administrator. Mo mokwalong mo, batho ba lesika ba tebe ba bua gore ke mang o e leng gore o tla ba tsamaisa dilo, ba ja boswa ke bomang,
gore a ba kgaogana boswa ka go lekalekana kgotsa boswa bo kgaoganngwa jang. Ba tshwanetse gore e be ba baya monwana mo kgatisong ye, masika otlhe a home, e be ba kwala dinomoro tsa bone tsa omang. Kgatiso ye e be ya go tempiwa ko kgosing. Kgosi le ene a ba kwala mokwalo a supa gore e ka boammaaruri o itse lesika le, o itse motho o tlhokagetseng le gore ba lesika ba beile monwana one mokwaloo. Mekwalo e ga mmogo le mekwalo e mengwe e e supang gore motho o tlhokagetse, e e supang gore motho o naanyetswe jalo jalo, e tla be e le tsone tse e leng gore di dirisiwa go kgobokanya boswa le go kgaogana boswa jaaka go kwadilwe. Ke go ha sekae, ha e le gore batho ba ne ba na le jarata ye ba batla gore yaanong e isiwe ko mojebosweng. Ha e le gore jarata e kwadisitswe ko land board, ba tebe ba isa dipampiri tsa teng ko land board go supa gore mojaboswa ke mang le gore jarata e tshwanetse gore e ye ko go yene. Go tshwana le ha e le gore jarata e ne e kwadisitswe ko go teng deeds registry. Re sa lebale mme gore batho botlhe ba ba kolotiwang le bone ba tshwanetse go duelwa. Ka go rialo motswana wetsho, ha motho a sena go hetsa go neela bajaboswa ka Setswana se se tshwantseng go ya ko go bone, ga gona ope o e leng gore o tshwanetse go mo kwalela go supa gore ka boammaaruri ke diragaditse yaka no go ntse. Mme ha a heditse go kgaoganya boswa jalo go rela gore tiro ya gagwe e hedile. Ke sologela ha le anyule sengwe se se ka le thusang mo kganyeng tsa bojaboswa. Mme ke rotloetsa gore dilo tsotlhe tse e leng gore di mo bojabosweng le thape babueledi, ka gore ha babueledi ba tsisiwa bogolo jang ha go na le dikgotlhang kana sengwe se sa diriwa sentle, go nna bokete gore ba akanye ebile go nna turo. Mme ha e le gore ba simolola kgang ko ntlheng, ba kgone gore ba e tsamaise sentle go leka go gopotsa dikgotlhang kana mathata. Ka go rialo, ke lebogela ha ne le na le nna mo kgatisong yame. Ke kopa gore le rate le bo le sale morago dikgatiso tsa me tse di tang. Ke na le dikgatiso tse dingwe tse ke di tsentseng le tsone le di lebelele, di tla le sologela molemo. Mo nakong tsotlhe ke le rotloetsa gore le bo le batla agente o ka le buelelang mo dikganyeng tsotlhe tsa semolao. Ke kopa gore le sale morago Botswana Thinking Law mo maranyaneng a Facebook le Twitter, ebe le leba ko tlase ha e le gore le na le dikakgelo le ka kwala ga go teng comments, ebe le lebelela ga go teng description ko le ka mponang gape ko teng. Ke lebogela ha ne le na le nna mo kgatisong ye. Go siame.